say munini. Eh, nyadi sakyere o. But one not ya busumna no. How much more one will quadro so? Why, mommy, dear, and I propose now. Tipacho, only question be a mano, only question, only answer be a man. As my son say, Yamia, our father. Massa, Evangelist, says, why Yanko Ponipa. Media no dia wo ka meka bia chiro. Aya nyabotre, aya nyabotre. Media no dia wo ka meka bia chiro kasa obewu kasa obewu. Omo matra ministry mu kasa papa ya wo kasa yi. Uso bia ya za be wo sakyera de dada. Paul Kasembi. Meba wo sakyera de dada. But wo kasa you are first insulting me. Paul Kasembi. Paul Kasembi o say mo hwe me na mo nsuam. Ai to mo hwe me no mo nsuam ye de nsuam Kristo da bi pacho mama no si. Omu di Paul atem o ka trotto ne so. But ni nyina no wa kasa. No de Paul. Ni Paul. Se we Kristo. Ni Paul, me evangelist man apart. Da bi o ye Kristo ni. O ye Kristo. E de na kire so ye Kristo ni na mabetuma asa me di Yesu ho danse. Wo ba ye no ka wo de wo ba ye o ma me no preach ni kro boa. Mama no sole ko. Asa wo di Yesu Kristo atem. Kristo meba. Preach no boa. On such a mama no sole ko. Come in kasa. For you to use the word say will be our fraud on crofo. Now one will be about the catch. I said, what can say Yesu Kristo? Yadia was a nigga. Yes, but would the yes with yes, David Christo next one more would decay the yes with you. Maybe no crap is a cat. We a Christian, yes, who said Christo, who said Christo, sir, who said Christ. One more somebody that I know would yet have one deserve they should do it. Obi about what I'm being an agist will be for Christo to be the Obian mobile. Hello. Okay, me bacho ote another one where susu de Mary di another one you offer set away susu set away and also obi na try de bi e fa no ho ti anu ye o de man ni pa no muni chasri mo ma me twam tweba mo ma me etwam etweba muni chasri wasia obi na taduane ma me di Ghana has a obi na hebe and I'm to obi nche ko school mu dia mu chimnya moni nte no bi to obi nche ko school and obi na hebe amuwa mamu fan hye mo adwi mu dasem me masa kire ntu be jimi a me jawa ma wako u chimi me foke o wasia nyo na bebu matan offer ready me anyway offer yentiwe ready konfa Agradaa anwe yen so he beba na boboa no ne sika ntimi nyina no so anhwe ya na osoro abufuo sane ne so a nso he be toro no sika wanya ne wiase nyina ntimi nyina no na ne wure be fie ne dia waje ne pen nyina because ne be ka na nim nyina be yawo so afa wiase simple sa no hu se na ne ho to ne ntini ope na obeye no anya very careful ababi o he da be yes wo hye no a wo de behave sa no se Christ start so strike ne so a obe regret it. So who sent go for bia ye nyom ho na ye ne saa o de omram no onya ne oguso ye no a na urade be sua ne so me se obepa ba u be nya me nipa Bible say said ye ni onua wa fom die tam o be nya me nipa na uni afom wo no ekwa ye fa so ni die that you me twan. Okay, Matthew chapter 18. Matthew chapter 18. I say said you know onua wa fom no kwa ye fa so ni die. Verse 15 na se onua fom wa. Se onua fom wa. Kone koyi na tan. Agradaa yi na tan. Wono no nko ante. Wono no nko ante. So tiewa. Wanya unia. Na wantiewa. Onipa ba ko. Na baanu. Na asem ni nyina dance fom mienu anamia. Na se wantiewa. Katra asafo. Na se wantiewa asafo na. Eni ebunu so ebusunsunni. Onye level. Na tu asosi munyame ko. No, but offer. Me ba ho. Okay. Na me pese me ka sembi keke. Timamufuo no ho ana. No, you are a lady. Mami we. Na emre bi etwem no. Na wo ye niema bi. Na nkrofofo se na wo bon nkrofopo. Enti what be satira no dey. By all means, ese we expect to say they will refer you. Unya ne peche. Na we prove at from so what satira. Prove at so what satira. Na wo ye idie. Enti se wo satira ye. Virgin. Eno no manugu so America kire wi se maame ne ba oba nyame mu nyina nya Yesu no hu no ni ba maame ne hwa ne so be fa nyame ye obofo no obi nim
maame ne ye komfo obu omu a mo ka ho asem munya ka police station asem mo de azan no na e ba be tag no ene wo nu se the same adwuma na wo ye no enkomfo bi de akoye nyame adwuma na mo de omo azan kura a kire wo no ba mo de ne de ye nka because o ma fa ni Kristo kwa so e de ne o divert no ba ho e be boa no ene o de abehye wo tinyaje nsa cha na de ne ba he ti me ka cho se esu na no wo mu wi ase no se kura de aye times 2 nanka sebita frache ozi wa hye wabosom ka mfi so de afi onipa mu a ozo otimi sesa no antima amabiem maame we de ende wansesa omkobo om de nipa nso abeka ho ye ni motia na no aye dene ogyina so de mo so om ne nam ne ho ani agana da bia mekasa timamfo na kom ne ani brenti ya dwene ye mu bebiri aye mmere tisi ye betuma hu na de we pa se ye gya ye twe ho ye ntimi titwa ne se oni tifo de ohunu ne eba odi ne ko hinta 22 verse 3 so oni tifo hu de be woni pa na ni ati no ohunu ne eba no de no hinta wodi ne ko hinta ntikwafo ni de omu fam no nya so twen ankente sa because I want to da ko wura so ba se ma mi fa ne nsa so ni pa ne ni ku ono ne tekura nyini ni oti aso ni ku gransi woda be ma no ne tekura nyini so wa wi sa chena Agradaa so ne makura nkobi ne bible no ane makura mo nko asabi Awurade asem se so nipa bi ntimi nye ni fie ya se nipa ni ntimi we Kristo asafo so that's true this one ni fie fu okura nyini ni a wo a wo tu gini di wa dwena ade gini di ye de mentano obi antu na no aduane ngu omo na nimra ne ho so akoye ni wiase Awurade de achew ehwe wadwe nsa kira eso be wura nyame fie wo se ho na abaye ne kase a obecho zo ye hyeje chew wose me Awurade mimikum mi bra radio tisi won yenko woti ase zo be fa nyame na de office odi ni be di agro be we ha de o sa na do be spark no mo se papa no ye wicked na mu sa ni amoye ni nyame oni Satan kura ni se papa ni timo odin che o no Satan no onim 1 Samuel chapter 2 1 Samuel 2 verse number 5 verse 5 or say okay verse 6 na Awurade na okum Samuel 2 verse 6 ko Awurade na okum Awurade won ye wokum no na o ma se nyame kuro ye timi ma wo nkwa no ma o sane kwa asama o mani pa bi sane kwa asama do no ma o frufre o mo bi so frufre di edu di se nyame we di agora we ni ye that must be a very powerful na as a concert here the tuma ye nim sa nye president oti akonya so nim se ma mi nsa kira me no ka so pam wo nim se ma mi won sa kira owusu be mpa nim so nsa kira adina sale nim so nsa kira Christian council nim se ma mi nsa kira ye be se kire na ka kira ndem mra bia amana pa de ba bia tra ye ja so onya asole na maburu na konfom no maso aye den na de ha foforo abansana ya be kan ho asema be di won komo we ya be to be nkon so be hyemuti ba mo ya abatwa jam ni be duni obe yam no muti ba pai mo na ya force wo pa me tie amen kumenya sofu something bad Isaiah chapter Deuteronomy chapter 32 verse 39 na fe mu se miara no 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 nyame bia nka me ho me na mekum na me mankwa me pra na me sa that's God what na ebo ne mna ni no mu se me ya Awurade nyame bia nka me si nyame pira anu wo tense ya de bo nsama do me wo na nya Awurade ankasa no ma na ho mbone ko ha so oyo hino Kristo mpeso ahenie ni biem opeso introduce obi hye na munyam ti o mbone odidi awu Kristo oyo 1 Samuel chapter 16 verse 14 1 Samuel 16:14 na Awurade honhom free so ho na Awurade honhom papa na wo so ho ma ne ye ohina na nim ye du ma ne free ne ho na wo moni free Awurade nchen na wo moni free Awurade nchen aba so no asasuma David se ko bonu ma sebe ne hunsa ne introduce David uri nyame we dia go o mo nya concept ono awo ahohombone a wo de na se ta na abo no that be and you also ahohombone a onyini I'm not saying that and I'm so ono na bo Satan di na wo bo Satan se to ye papa you also na ahohombone no do mbe na dia wo dia na woka Ofa Kristo ayese wo anoma ni nkura nim die enka wo ni twase I want you to read the characteristics of a pastor. 1 Timothy chapter 3 was high then
Timothy so by we fire for juma fiani si wa fa juma pa Timothy 3:1 so afata Kristo no kwasem ni oni pa before juma wa pa juma pa nenso yes for say onya no ho asem ma ye tete abontini nya ho asem body ye wa yiri ba akukunu nani so da ma wani so na na adwene mu te oya no ho wese oso se me de masa kira no o ka me amfa eya wese ye no no timi si obi mame obi se yesu ya nyame ni pa mo anu nkwa nim de radio tumirika ko ne Malaki chapter 2 verse 7 say na say osofo anu kra ni say wa ba ya evangelist wa anu kra nim de no ye hweso ma afoforo emra no so die mu efisa asafo wade ne bofo no so what was the as evangelist you are the angel of God una odi ya ni awade ntam asem na ani twa asiri wo wanu de bia wo ni twa ase anim za wo duro tutu ne fo wo mfa de bia na tem didie ba kopo oni ma no musuma wuni se ipo yes an utie ne bible na ka wo wie yo why na ka so obi di asofo mpanyimfo nyina koma no ato obi aso obetwa na dapa wo ama na ye nya asofo ne ye nyame aduma no ye nya ye mfra ye no frɛ no ye mfa ye mu no ye de letter ko akura nyame anye no ye ne ye ni abre no mo na ese say that says the Lord say urade sie ni nim say urade ntimi nkan je so fanyi bi organ say maame ne ye pataku na say wodi dwanwoma na afra na obafra say bi nyantre ni mu na ni mu ne de ye pataku enti bonamane ye da bi obi asua no ya ti omoteku omonte Matthew chapter 7 verse number 15 munhwe mu hu ye atrofo adifo ho no nam nyante nguma mu ba mu so ba wo mu de ye mpataku du furu pefo wona ba na mu di be hunu won ababa na Agradaa asu di uwe man so atimi kan straight say nyame mfrɛ you want to on per this days niam e wo Bible mu na o de compare na brabo ne ya sorry by yes enye say obi na ka kire o what you asem na say but Ghana ya comedian country to a certain comic country to a certain level say as a obi ya ade na ebetime pre nipa da ate kra na ahyase ne ye sere e ma me we de obijo otimi di atem nyina na nkofo akohwe ne ye subscribe no free say wo kwa ama Colossians 3:8 na fe mu de munye abufuo koko bone pe abusu sam ani wusam nyina mfiri monum afe mu de munyi koko bone abufuo bone pe abusu sam ani wusam mfiri monum dikasa bi wa ka ohun ye niwu sister asumesi na eka se ni mu ani wudi how can you say mensusa oni bibi how maami sofu maami o ye dufuru pe papa ni awo nyina echi wo fa kwa afoforo so de pe bi aka wo dufuru pe Kristo si yenyi yiri nyina mfiri yanum nsema ye kan be mani pa akasa akire ade ya request ye be mani pa akasa yenyi mfiri yanum ba die ngozi da be abe hu asofo mpanyifo bi omo odi so wa sene time nyina nka mami Agradaa de ye obetena ti so do obedi matam ku ni matam do no be me ka che mam ni so obesa cha wonsi kwan so ye ala bi onam no wachia na hu se so ba ko ho ahia awrade nyankopon asem se odi boye ni ba ko sachira abofo mpempem dide so se wo fo so am odi boye ni ba ko asikwan mu yie no awrade ani so papa the good miracle and greatest miracle in this world so be many pa ba ko asachira Luke 15:7 Mesemo se sana enije beba soro ode boy ni ba ko sakira na asati so no sakira enije kase si soro abia Kristo tie enije o wa wukura enije mo abrabo beba sofo bai na efa no atuni ho asi wo wanya ene nyina enam obi anya ne obetini akroma mpanimfo we aposifo mpanimfo we MPC we president we mbetena wa na do critical point ni asa aka se ma me ne de adura ko wura sori afi bia nipa bi wu ansa ne nipa adra de nya ne dai spiritual matter da bia osi ni se o ma bi efiri mu ya de ye kan ye ya kire onipa fanante na ye konkonu ma awurade aka je so onipa bia nu a wotene ba particular de bi wa de si wani so se wo ya wo ye evil bro so Kristo dwawo tina Bible ne ka kire wo se
ye onkofo ni bi wo ho a omo ye bone ne mfo omo nkowuo nya wo bone ni bi wa di kowuo ti ye di kowuo ne hia fa bo amane no amfa nkowuo uhunu bi wo ye ho na mpa beka enyina pese ye sachira ne ye ko ho bi ye nya se sufi no a asa azan level no ne ade ma me we nyame amoni monyam sei ukreska kasa kese before the mundi kuranya 3 wo shop hotel wo do estate wasibi it is say so waja bibia no ba Kristo ma kasa me kwani kwan so opie ka wo extra 3-4 years bi esua nyame asem saa na wo di obi achi ka ukuru ye sofi mam teachings bi ama ketua bi no aye wo pra de bi aye ukuru ye sofu ampa sofu odi sofu a obo we yesu achi ana yede tin we still on the other side sofu pa ni kunu bra nyini ni ohun so no akura ko bia na yede be chim de ko ma na atwa ahwe wo ti ase enye ba wa na ekoka yeso no wa woka se konfo se ko a be jinje o si eja ma sin ne prosa wo be ne dai okay aha ya